ke tokelo ya rona re le ditho tsa mokgatlo go tseba gore na go na le bokae ka mokotleng mosadinyane eno ke bone ka wa lebala gore re patela ka tšhelete tsa rona ke Joyce go lokile re tla bua go jwang o shap ke tlo shwa ke lefu la pelo ke bolawa ke mokgatlo ona wa rona wa ai ke eng jwale ga se motho wa matlotlo o seta go bolela gore na re eme jwang ka mokotleng ke go palola fela le go jwetsa gore na ke ba feng ba soka ba patala seabo ke mathata fela ke nnyofeile gona ntho eno ke ntho ya maobane eno ausi gona ga e sa le ka morago re kene mokgatlo group savings ya mpesa ko jwetse ke pale ya maobane ntho eno ke eng jwale ho ke ena bomme ke bana ka mona ka tlongile go tlo tla go hlalosetsa le tlameha gore bonnyane le be bararo go bula mokgatlo group savings account ya mpesa e mong le e mong wa lona o tla bona ha tšhelete e lefuwa kapa e ntshuwa ene monate wa teng kwa gore ga gona le a le mong wa lona ka kgonang go gantsha tšhelete ba bangwe ba sa tsebe butle pele o mpolela gore ga ona mohla re tla hloka ga matlotlo gore bolela gore na re na le bokae ka mokotleng ke bomang ba se ba patetse seabo ke bomang ba sa patalang le letho hang fela gore go lefuwe SMS ya kena go ditho tsohle tsa mokgatlo monate wa teng hape ke gore o ka kgona go le wena o kena ka ga account eno o bone gore na le na le bokae o sebedisa mpesa ya gago wa tseba keng molemong wa quality entle mokgatlo ona wa rona o tlameha go sebetsa ka tsela yone e ke potlake ke lo jetsa ditho tse ding tsa mokgatlo wa rona ga ke sa senya nako ena taba yona ko jetse e ntlhatsitse kati ena ko jetse bye le lona mokgatlo wa lona o ka una melemo ena e boletseng le e meng ka go ngodisetsa mokgatlo group savings le hloka bonyane ditho tse tharo go bula mokgatlo group savings account etela lebenkele la Vodacom le haufi le wena go fumana dintlha ka botlalo M-Pesa, changing lives.